Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн сиздер менен бирге профитроли татысын дайындайтын боламыз. Эң алдыбыздан ыдысыбызга суубузду куюп, газга коятын боламыз. Содан соң тузубузду салып, содан соң майыбызды салып, баардыгын жакшылап аралаштырып, эритип алатын боламыз. Майыбыз толук эригесин оттун астын өчүрүп, осулай унубузду салып, өтө тез жылдамдыкта аралаштырып алабыз. Бизде осундай тесто чыгуу кажет. Ыдысыбызга жабышып баштаганда осулай дайын деген сөз. Содан соң башка ыдыска салып, осулай жайып койдум тез суушун. 2 жумуртканы осулай экиге бөлүп косасыздар. Осулай аралаштырмай бүтүн коссаңыздар да болот жумуртканы. Осулай жакшылап кол менен немесе миксер менен аралаштырасыздар. Мен жумурткамды салып, сосын жакшылап миксерлеп алдым. Эч кандай да ыртык болмогу кажет, түйүндүр. Осы тестомузду кондитерлик мешокко салып, осулай формага салып чыгабыз. Үлкен етип немесе майда етип жасасаңыздар болот. Толук рецептти описание бөлүмүнөн көрө аласыздар. Пеште осулай әдемі көтеріліп пісіп жатыр. Бізде осындай әдемі профитролилер шықты. Жасалуы өте оңай, өте дәмді. Осылай астын тесіп, пышақпен ішін кремге толтырып шықтым, заварной кремге. Заварной кремнің рецептін менің парақшамдан көре аласыздар. Осылай барлығын толтырып шықтым. Өте оңай, бар болған 30 минутта пісіп шығады. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.